Nek svako draftuje po 2 horror filma. Ja kao prvi pik uzimam Get Out. To mi je bedimo omiljeni horror film koji sam gledao. Iskreno ne gotivim previše tak žanr, ali iz ovog žanra mi stvarno ovaj oduševio, iskreno. Dobro, nema šta. Ja ću kao prvi pik da uzmem moj omiljeni horror film, Shining. Mislim da nema horror film kao Shining ni da je bio tada, a ni da izlaze danas takvi filmovi. Kao prvi pik ću da uzmem The Omen iz 76. U suštini dobar film, horror, stvarno je baš strašan, za razliku od većina koji su goofy samo. A kao drugi pik ću da uzmem Jeretika. Nije nešto pretjerano strašno, već više zbog te priče o verama i Hugh Grant je pokidao tu ulogu. Ja ću svoj drugi pik da uzmem Psiha od Hitchcocka. Mislim da se mnogim ljudima ne bi svidio, pogotovo zašto je crno-beo, ali meni je dobar. Od njih Psiho je klasika. Čao, recimo. Ja kao drugi pik uzimam American Psycho. Gotivio mi film, iskreno. A kažem ti, nisam jedan fan žanra i onda nemam nešto bogato da vam dam ovdje.